Uy, 100,000 ang sweldo. Unya, 100,000 ang sweldo niya. Kung mag-abroad gani, no? Before po ko nag-anhi dere, ako mga nakita sa mga vlog ko, anla, unsay mga nindot nga naa dere, tasog sweldo, ingon ana, nindot ang mga lugar, so consider mo gina siya. Pero imusad ng kwintahon gyud ang mga cost of living dere. Nig-abot nimo bisan asa man ka nga lugar madto, no? So naa man ginang mga palitunon. Unsa imong sweldo dere, so mausad na diha sad nagabase ang imong mga palitunon. So kung diri sa Japan trainee ka, naay kuan posibilidad nga imong mabayaran sa imong apato na naray gamay ra imong ma-contribute ba imong mabayaran bitaw kay naay tabang ang kumpanya. Usahay ang tubig bayad pa nila pero naghapon kay ginagmay nga contribute na. Pero ang uban diri nga kanang mga tag 5 na katuig kay ang uban ana nagasulo na sila og kuan, nagasulo na og kining puy-an mga apartment nila. Mahal biya pud ang bayronon diri sa kuano. Mahal pud ang bayron nimo sa apartment diri. Tapos kuryente, tubig. Mayong kataas ang sweldo depende sa imong sitwasyon. Basta consider po na nimong kwintahon ang kanang mga cost of living nimo diri. Dili ra ingon na imong tan-awon diri ang good side ra ba. Imuhang gitan-aw diha sa imuhang sweldo, ingon ani ang sweldo nakita lang nimo sa job posting, nani ang sweldo na as is mo na makuha nimo, dili biya pud ingon ana no. Nauna kuhaan nimo nagpagkaon nimo, pangpadala pa nimo. Siyempre na kay mga palit-palitunon pa diri. So dili gina nimo buo nga makuha. So yun ana tan-awon gina nimo nga posibilidad na pila na lang gyud ka ang mahimo nako nga mabilin ani sa ingon ani nga sweldo. Singon ana siya ba? Dili na kay sobraan ka ka-excited nakita nimo uy 100,000 ang sweldo. Unya 100,000 ang sweldo niya. Yen di ito nakabutang dito. Nya waan pa nimo tanan sa imong mga panginahanglanon. So 100,000 yen. O di ba? 100,000 yen kung mo ikuha na sa piso pilang palitan karon, di ba? Nguna na siya. Nya waan pa nimo na sa imong mga cost of living nimo, mga kinahanglanon nimo, pangpadala nimo. So, ana na lang yun, depende na lang yun sa pagtipid nimo. So dili kay magpadala lang ka na nakita nimo hola ninduta sa lugar na anhaan niya no. Ang kanindot sa lugar na amang yun na. Pero ang kanang tan-awon yun nimo daan kung dawat ba nimo na nga mahimong sweldo nimo pag-abot sa panahon. Kay ang uban man god ako ag sweldo day oy nya wala gi kwenta ang uban nga mga kuan ba kinahanglanon bitang kwintahon kung kinahanglan ibawas kung pila na lang mabilin ingon ana ba nga mindset. Ako akay unsay ma-share nako dere ako ang maging ginakuan kay mao magi realidad pud tinuod dere dili lalim ang palaliton dere oy taas gyud siya. So mao nang makakita tag mga video nga nindot intong makita nindot nga side, tan-awon sad nimo unsay mga negatibo nga side ba. Kay dili ra man tanan kanindot ang makita nimo naa man ginay negative nga bisag asa ka padulong, naa man gyud na di mo gyud wala mo na imong tan-awon po daan. Nga dawat ba nimo na nga ing nana nga sitwasyon. Kay di lalay mag-abroad tinuod lang pagka-istorya unang-una layo ka sa pamilya nimo. Magkinaunsa dire wa kay lain sampito nalangan imo nang paabsinon imong kauban sa trabaho. Tsamba nimo kung absinan ka na bantayan ka. Daghan kayog mga kuan ba, daghan kayog mga daghan kay kag i-consider nga angay ibutang nimo sa imong mindset nga sus maabot ko dito no grabe ka mingaw wala mag-antimans kuha sulo ko tanan. Ako ang andam pagkaon, ako tanan. Singon ana siya unang pagmuanhi ka diri dapat sakto jud gagawon. Mentally fit juga kay gamay kulang mabombuang ka, buang ka diri. Ano tinuod pagka-istorya. So ayun ana, mura na masulti nako. So kung mag-abroad ka, ayaw tan-awa tanan ang kanang unsay mga nakita nimo sa kanindot sa mga video nga nakita nimo. Tan-awa pod unsay mga dili nindot nga pwede nimong ma-consider ba ini mo abroad jud ka. Ngun ana kay tan-awon ra nimo puro kanindot nimo tanan imong nakita pag-abot nimo dire unsay mga downside nga wala nimo nakita sa video na usig magmahay kay nig-abot nimo dire
So mara na yung masulti nako.